Kinya kithira kithomo ni na ntaya kuthomera ni kiotho kia mwana runguru katiba kwina chukuru imone ndende ni amero ndarakanithi chire Anthony Acheke pamwe kutina ninde irasi bya kongana na etoba kioneka kwinyana kungina kuninde irasi kugia makutho bone ne gutumenya mwanya iyo mwana kuthomera ome kana kinya ndene ya kirasi unikitwande to John Degan na liunganiti na chukuru ina kindi gichunji kembere kerono roro mwanya Pigeni makofi. Wanafunzi wa PP1 tunaweza kusoma sauti Ikioto na gwirigiro bwakira mwana agakenya kulingana na katiba kwigwa akiwata kithomo kega na agikiwatagira Anthony ega indi kiri chukuru mweche kaunti ya Tharaka Nithi amwe na kaunti ya Meru itakiroto kiri ana baba na maono ba chukuru cha primary kwa ngerekano ino ichukuru ya KK Mwere ntere cha Gembe Central na arana ba PP1 amwe na PP2 kana nasari bethiritoe bakithomera iracini bikarita makerenge aciari bakiuga amwe na gutwika ana baba nasari kwigwa bari iracini bithukangu kithemba giki wanarimo bongo ba ECD batiganaga rimwe kabandika arimo na mbecha batari nacho watwika rimwe kana bao bakwingatwa nontu batire na mbecha bari rito na aciari bao che kuria mwarimu uyu ECD teachers tutirebo kuwa na baba githomera nja niba bena unini bwarimu udiari bwonegana ni babeo bara naziari atiri baba kuria naziari baba tembeza batengemea mwato ntuku muntu atumba kuona mbeza atetemete bara kana thio ntubungi ko tiengwiriria guno kwingoro mangaba neto yege nene athondeka ari mundu genda ana baba atethuka na niyo nguzo muimwira yokuria ndi totha utera githoma na bagamba na orwani ntore itiriega lakini to wandika arimu ba to babwithi muzigu manthi skuru ya kura twena thina ya kwethira totena arimu banasari na thina ira tokulukila bonene itwasi kinyambia cia kuria mwarimu kwatweka kuria aciari batene kinyo ecoba kuria mwarimu ikiririkanwa thina wa ya kithemba tagikino ya ringite irengo bia nyomba cia ndeto kuma kiri kaunti ya Tharaka Nithi ana bakithomagira iracini biena makurungu guna kuga imbea tuko kwa hiyo structure yenye mliona na tuko na grade 1 and grade 3 pia wako kwa hiyo structure yenye mliona imewekwa hapo kwa picha. Tungeomba class ya ECD mheshimiwa wetu MCA nafaa tutengea tu promise tunangoja tu lakini hatujui kama itakuja sasa tunaomba Mungu amsaidie tu keep his promise na pia tukipata I will wish pia tusaidie na classes zenye tunaanza grade 1 mpaka 3 tutashukuru. Na kiriro no kimwe kiri na aciari kuma kaunti ya Meru. Ningoenjo mokagita garana beto bakarinde irachine mwana natukwani kirachine lakini ekara yakare ome. Ani ekirachine lakini by the way ekara yatukwani ome. Kuringanira na chukuru turiongete mwanya kaunti wenu ya Meru amwe na kaunti ya Tharaka Nithi itumenyete ati tiraci bia nasare kibire na thina indi kinya iraci bia primary bia iraci wa bira binge bireguru wanana bia thina no teno ana bakithomera iraci ni bikarigwo gu untubu kuyirito na aciari kwina some other classes cha class grade 3 4 and 5 irasi ora biakirwe na aranthi bita mpaka kuthithirwa nini renovation bio mpaka kusemento anthi na ruira iria yetu isekle swero na ikuithera kukibubuka rui kuma nthi irasi bibio ndo kuona kinyabia maiji bira bimwe twaerwe ni plan international bia mbao na kienge kimwe batwa alafu bibinge ni aciari twetwengwa itweto watanite tuka bibwethia tuka akabibia maiya na kinyande bite thingi nde na kinyandene bite ringi plaster chukuru wenu cha primary turiongariongete chukuru mwanya itoyete kumenya tiraci yake inde kinyaguntukura ana baba kurugerwa na kinyabioro chukuru mbingi ikinyamara kitheri kitchen twena thene te size baturuke ya kwethura kwina ruoro nene atotora ome kenda ruoro ya tukuma kibia kuria biana kwina atarira kwa uraro kuma mabati na rwerwe na ntogo ikurira na ruro tega kume bia kuriene rikorera re kuma roe kwa kia monkey stress okirwira na irio bia ithina kubokwa ikwapilike mheshimiwa honorable Mutunga na mbere itu muchokeria nkatho nontu kinya kioro getu ikiasinkire na areja na aratwakira kingi isioro biongo bia nabau
condition yo itebu iburu itwendete kumenya gitumikira i-primary yake chire na thina ta ino na nu mwambirio wa kithomo na ara mwana abatirite kwigua akithomera guntu kwega na ara kiri gicunje kia mbere muthenya wa ru tukawatanira na atongeria amwe na agwati mbaru kithomo kuma ntere mwanya mwanya kenda gutwa macokio mama na gutwira waya kwithirwa kuri na kiore kana ntaira che kuthiria thina no kiri cukuru cha primary. John Thega, Wero TV.